heddi, fi'n credu o'r geiriau. Diolch i chi gyd am ddod fan hyn heddi. Ron, I apologise. I put on the wrong tie this morning. But if you know in Ceredigion, your tie selection is dictated by Elin Jones. Ond diolch i chi gyd am ddod yma heddi. Mae'n dda gweld gymaint o bobl Ceredigion yma, mae'n dda gweld gymaint o ffrindiau ar draws Cymru hefyd. A diolch yn arbennig i hoelion 8 y blaid sydd wedi dod yma i ddangos i cefnogaeth llwyr yn Ngheredigion. Look around you today. Look around you about what's relevant to Welsh politics. If it's the best that our opponents here in Ceredigion can do is to have posters on the margins of an important rally, then it's they that are on the irrelevant side of politics here in Wales. Yn etholiad pwysig i Gymru, mae'n etholiad pwysig i Ngheredigion. Mae yna ddadl enfawr yn ein gwynebu ni ynglyn â'r economi, a gan fod sir fel Ceredigion mor ddibynnol ar y sector gyhoeddus, mae honno yn ddadl sydd yn berthnasol ddifrifol i dyfodol ni fel economi a pobl sy'n byw fan hyn yng Ngorllewin Cymru. Mae'r toriadau yn mynd i gael effaith difrifol, a mae rhaid i ni sylweddoli bod y pleidiau llundion wedi addo dim byd o'n toriadau, a Plaid Cymru yn addo dim mwy na dim llai ond ymddiffyn economi Ceredigion rhag y toriadau hynny. Pwy ydych chi'n trystio fwyaf i edrych ar ôl economi Ceredigion? Plaid sy'n ei wreiddiau'n dyn yng nghefn gwlad ac yn rhefi Ceredigion, neu rhai o bleidiau Llundain sydd yn gwiro'r gwir ac yn anghywir yn yr hyn maen nhw'n treol i gyflawni dros yr hyn i ni'n credu sydd dda yng Ngheredigion. We face the prospect of savage cuts. Not my words, but the words of others. The words of Nick Clegg, in fact, who wants to cut the public sector and our jobs here in Ceredigion. What Plaid Cymru stands for, we want to make sure that we change the Barnett formula and ensure that we've got fair funding here for Wales. We must ensure that we move away from funding offensive weapons, offensive nuclear weapons, and ensure that money goes towards protecting the vulnerable in society, our pensioners and all other individuals who are dependent on the caring nature of a state which believes in social justice. We have the opportunity here in Ceredigion to develop a green economy. It's an economy that is based on principles of sustainability to ensure that we will have a lifestyle we can think worthy in 100 years' time. What we leave to our children is what we create today, and that's something we need to be fully aware of in this coming election. Whilst travelling around Ceredigion, you see the effect of the recession on the county. We must make sure that we develop the rural economy and find jobs and invest in jobs. Invest in the infrastructure we need here in Ceredigion to provide our youngsters with the opportunity to stay here rather than having to move away to find work. This is their home. This is where we need work for them. This is an election about making the right choice. The right choice for Ceredigion, and Plaid Cymru offers that choice.
Yn hyn sy'n bwysig gyda'r etholiad yma, dim nid y dadleuon yma sydd ar y teledu. Cewch i'r stepen y ddrws, siarad â bobl, cwrdd â bobl, a gwrando ar beth yw eu pryderon nhw. Dyna beth sy'n bwysig. Dyn ni'n ymgyrchu'n galed. Dyn ni'n ymgyrchu i ennill. Mae'r ymateb ar stepen y drws yn bositif. Mae bobl eisiau siarad â Plaid Cymru. Felly, y pnawn yma, gyda'ch amser chi, byddwn ni'n gwerthfawrogi'ch cymorth chi i fynd allan i gympasio ymhellach ar stepen y drws yma yn Ngheredigion. Gadewch i ni sicrhau bod ni'n cael y canlyniad cywir. Y canlyniad cywir sydd yn sicrhau dyfodol i ni fan hyn yn Ceredigion. Diolch yn fawr iawn i chi. Gyfeillion, fuodd na rioed amheuaeth na fydd Penri yn aelod seneddol bendigedig. Be da ni wedi gael heddiw wedi cadarnhad ohoni. Da iawn.